Hoki rawa atu ki te pāpaka nui a Māui ara ki a Hitraeria I nei nei. He patu kei roto I te whare pupuri taonga taha moana o Poi Hākina, engari e hara I te patu noiho nei. He patu tino tawhito ke I haria atu ki Ingarangi e whitu rautau ki muri, marunga I te waka o Kāpene Kuki. He taona tuku iho me te utu hei whai ake. The purchase price was over $600,000 and that simply reflects the fact that anything associated with Cook has a very high value. He taona no nā whiturau e noho nei I raro I nā manaakitanga o te whare pupuri taonga o Maritime ki Poi Hākina. For the Australian National Maritime Museum, we very rarely have the opportunity to purchase objects of this provenance. They remained in the Furneaux family up until 1986, and they were always referred to in the family as Omai's relics. 2 Tongan war clubs collected in September 1773, and we believe the whalebone patu was also collected in that same year in November in Princess Charlotte Sound in the north of South Island. Koinei te kotahi o nā patu e toru I tā kohatia e te tipuna nei a Omai ki a Kāpene Kuki. The connection there is that Omai, a Polynesian, joined the adventure in Huahine in 1773, and he sailed with Furneaux all the way back to England, just as Cook had tried to take Tupai back on the Endeavour. Koinei te tuaruatana o te waka o Kāpene Kuki, ara a Endeavour, te waka I kawe atu I enei taona ki roto o Inarangi I te tau 1974. Ingari hei tā Nigel he painga hoki I tōna nohonga ki konei, aha kua no au te aroa tonu. We understand that Maori objects, for example, have a particular significance to Maori culture and Maori people, and of course the Te Papa Museum has a wonderful collection there. Ina kua huri nā whakaaro ki te whakawhānui ake I nā taonga o tua whakarere. The Library of Australia has, I think, 3 patu in their collection. It's an area which we really under display. We really don't have very much about Maori culture in this museum, and it's an area which we're trying to change that imbalance, if you like. Hei tāna anō I roto I te hono o Kāpene Kuki ki nā whenua maha, ka hore kore he maha tonu nā whenua e rapu ana I nā hono hitori ki aratau. Rapara tā whai mai Poi Hākina mo te karere.